Sad, da pričamo nešto o tome kako poznati čovjeka koji laže. Znači, ako vas neko ubeđuje nešto i laže, evo kako ćete ga poznati. Kaže, osoba koja laže često izbjegava direktan kontakt s očima, znači neće da vas gleda u oči, nego tamo negdje krije svoj pogled ili direktno gleda u vas pa želi da vas uveri da on to stvarno tako, da je to stvarno tako. Zatim nervozno dodiruje lice, kosu ili druge delove tela, prekrštava ruke, noge, napeto drži telo, naginje nazad i pokušavajući fizički da se udalji od vas, mogu ukazati na to da mu je malo nelagodno. Zatim, promjena glasa je jedno od vrlo bitnih stvari. Zatim, nervozno disanje, mucanje, prebrzo ili preusmereno govorenje, visina tona, dere se, mogu izazvati sumnju da taj čovjek ili već žena laže. Pa eto, pokušajmo na taj način da uverimo se da li neko govori tačno ili ne. To možete primijeniti kod vaše djece ako vas nešto slažu ili već muža. Ako je bio negdje ajde da neću da pričam. Jabuka moja.